Gambaho n'abanyamakuru izuba rya nyuma abazyo St Peter's Cathedral Duhaga murembo rwa Hoima Bishop Samuel Kahuma ashoborere ngu akitebe kanisa kare ukwayo ofisi bwa Bishop bo bureberezo ubu kurugebero bishatu ebyokwezi kwa mshanje umwakogu ubwatandika korana rwo makaje agarukushanga umuseru ya Nyargabu murembo rwa Hoima Right Reverend Samuel Kahuma ashoborere ngu nko bureberezi barunde inesente ziri kwingana miliyoni 2 z'esente za Uganda abo mukorogu nguko sente ziri kumara kurigirira kutebekanisa ati nko kwihanangiriza abakristayo za company hamwe n'abandi bantu uribeka ngo bakwatiraho ubureberezo ubu okutebekanisa omukoro murunzi kiraba kirikiti budget yaitu tekabaire kuhikira halo bindi bitukyaitagisa okukora nuko mukoro gunyume umukoro gwijule umukoro wese ruhange kinisa ni hanga ly'iti lya Bunyoro tukizire kuba n'emikoro hano Duhaga urubwira kimwe nyuma mu busumi wa predecessors bange abanyagabukiro mbegere emikoro ya hano yone bayamani entekaniza egendo maiso ebintu ebikusinga buli kintu kanihire tukikwasiroho kisibiroho bakweta kusibaho kandi musakintu kitakafuniro ihiroho balance kurugo mbantu. Bishop ayunjiri ashobora kwahendera imirimo ye y'ukurambura amakanisa gona agari umureberezi ati nko kwamya ngweki n'ekishani ejero koreka ngwa yetebekaniseje ukwerezayo ofisi wa Bishop obureberezo ubu mbutongore kugira Bishop Kahuma ofisi y'ubureberezi neja kugiherezayo mikono ya Bishop wa Toreinwe aizobarirwa katano esandeji nikimanyisa ubuhereza bwangu bukugenda mu bantu nokubaza akavanga kya sabiti ati bisigaire byange no kwisi nubo kya katano sabiti eno nje kuhayo kwisi muringo ngo gume Right Reverend Samuel Kahuma ashoborera ngo hamukoro gukwemeka Bishop Musya ubureberezo ubu neja kwebemberwa Archbishop w'ekanisa ya Uganda His Grace Stephen Kazimba Mugaru kandi batekateka ngo mubembezo w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tbaburwa rwarkwija kuba ari umugenyi mukuru General Yoweri Kaguta Museveni okuba mugenyi mukuru kunihira kwaitu bikiriyaho Wilson Chamhondoire chairperson w'akatiko akari kutebekanisa umukoro gwo kwemeka Bishop Musya ashoborere ngo mbwire wa Bishop Kahuma ubureberezo ubu bukabasa kwika abanguzi obwemiringo itari imwe nemwe obwiru ebirunge bikirweho ngo burorereze bwa Bunyoro kitara umuwire buno bwo Bishop waitu agenda kuhumura Right Reverend Samuel Kahuma woli biribingi muno ekintu kyo kubanza enjiri etebezeiwe ombunyoro kandi abantu bayingi barokokere kandi ubwire bwe agumiza abakristayo bayingi amakanisa bombekerwe enju ya isitwe waitu mu Ruhanga empyaka eyombekero bwire bwe kandi agenda kutahiza mu nju mpyaka bintu bingi mune bikozerwe bikiro nko burorerezi waitu Reverend Canon Jacob Bateirweho akatorana kuba no yaba Bishop wa Mukaga ubureberezo bwa Bunyoro kitara 2017 byo kwa kana umwakogu mukoro gukwemeka Bishop wa Toreinwe rwija kuba akitebe kikuru icyo bureberezi St Peter's Cathedral Duhaga umurembo rwa Hoima bureberezi bwa Bunyoro kitara diocese bukatandikaho 2008 ebyokwezi kwa 10 umwaka gwa 1972 ubu buri kusharwa habureberezi bwa Rwenzori Bishop watandikanye n'ubureberezo ubu ni Eustace Ruhindi
wahereze kurwo mu mwaka gwa 1992 ukwiko mu mwaka gwa 1981 akakuratwa Yonasan Rwakaikara wayebembere kurwo mu mwaka gwa 1981 ukwiko mu mwaka gwa 1989 Bishop wa kashatu w'ubureberezi n'ubwo bumwe Wilson Nkuna Turmanya wahereze ubureberezi n'ubwo bumwe kurwo mu mwaka gwa 1989 ukwiko mu mwaka gwa 2022 nabanyuma hakazaho Bishop Nathan Chamanywa wabere Bishop wa kana ubureberezo bwa Bunyoro Kitara Kandogu akakora kurwo mu mwaka gwa 2022 ukwiko mu mwaka gwa 2016 nabanyuma Right Reverend Samuel Kahuma Abori yaba Bishop wa katano ubureberezi n'ubwo bumwe Kandogu ahereza ubureberezo ubu kurwo mu mwaka gwa 2016 ukwitya hati makuraga gasakwaga dasaba aba Sky TV agenshonga Murohoima.